Šećerna bolest je kompleksno oboljenje koje nastaje usled prestanka ili nedovoljnog lučenja insulina, hormona koji se stvara u gušterači, usled čega biva narušen metabolizam belančevina, ugljenih hidrata i masti. Bez obzira što je bolest odavno poznata, može se nazvati oboljenjem savremenog doba, budući da je najčešće prouzrokovana savremenim načinom života, od kojih su najčešći nedovoljna fizička aktivnost, nepravilna ishrana, gojaznost i izloženost stresu. Tokom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, Zaječarci su imali priliku da na gradskom trgu provere svoje zdravlje merenjem nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska. Danas je 14. novembar, Svetski dan dijabetesa i svake godine pa i sada pacijenti mogu ispred preventivnog centra i opšte medicine da provere nivo šećera u krvi, krvni pritisak i da dobiju sve informacije vezane za svoje zdravlje i za šećernu bolest. Šećerna bolest ili dijabetes je masovna bolest svuda u svetu, pa i kod nas je sve više zastupljena. To je tiha i podmukla bolest i obično kad se jave prvi simptomi i znaci bolesti već bude u poodmakloj fazi. Za pacijente je bitno da znaju da čim se jave prvi simptomi i znaci se jave najpre svom izabranom lekaru, a takođe postoji savetovalište za dijabetes u Domu zdravlja koje je njima dostupno svakog dana i gde radi tim sestare, endokrinologi mogu da dobiju sve potrebne informacije za svoje zdravlje. Bitno je da znaju faktore rizika za dijabetes, postoje brojni faktori rizika, ovako naglasila bih nasleđe kao bitan faktor rizika. Znači u porodici gdje već postoji dijabetes, mnogo su veće šanse da ti potomci obole. Takođe, bitan je način života, misli se pre svega na smanjenu fizičku aktivnost, na stres kao važan faktor rizika za mnoge bolesti, pa i šećernu bolest. Takođe i mnogi drugi hronične bolesti, misli se na bolesti pankreasa, na bolesti štitne žlezde koje mogu da budu povezane sa šećernom bolešću. Takođe je bitno za pacijente da znaju prve simptome i znake bolesti. Brojni su, idu tiho i podmuklo, ali bitno je da znaju koliko imaju pojačanu žeđ, ako imaju pojačano znojenje, pojačanu glada, pritom mršave, ako imaju smetnje sa vidom, stalan osjećaj umora, malakselosti. To je prvi znak kada treba da se jave najpre izabranom lekaru. A takođe, ukoliko vrednosti šećera kada rutinski mere budu iznad normale, znači isto je alarm da se jave najpre izabranom lekaru koji će da preduzme određene mere da se utvrdi da li postoji bolest ili ne. Takođe, šećerna bolest daje mnoge komplikacije, što je bitno za njih da znaju. To dijabetičari uglavnom i znaju, ali oni koji nisu. Znači, ostavlja posledice po krvne sudove, oni svi uglavnom imaju problema sa očima, zbog toga je bitan pregled oftalmologa, makar jednom godišnje. Takođe imaju probleme sa krvnim sudovima, imaju često rane koje ne zarastaju, koje ukoliko se ne leče mogu da dovedu i do dijabetesnog stopala, do gangrene i gubitka ekstremiteta. Često su dijabetičari i bubrežni bolesnici i takođe mogu da imaju razne probleme u smislu skoka šećera, hiperglikemijske kome, hipoglikemijske kome zbog naglog pada šećera i bitno je da zbog toga redovno piju svoju terapiju i da kontrolišu nivo šećera. I zbog toga je savet da se svi koji su dijabetičari, a i oni koji nisu, a sumnjaju na bolest, najpre jave izabranom lekaru koji je njima svakodnevno dostupan, da se urade određene analize i pretrage, a i u savetovalištu za dijabetes. Takođe, svoj šećer u krvi mogu da provere i u apotekama gde im je svakodnevno dostupno, kao i kućna provera glikemije, ukoliko su već dijabetičari, oni to znaju. Statistika kaže da svaka 11. osoba na svetu boluje od šećerne bolesti, a u Srbiji od dijabetesa boluje 710.000 ljudi. Manifestacija pod nazivom "Dijabetes ugrožava svaku porodicu" za cilj ima povećanje svesti ljudi o opasnostima ove bolesti i mogućnosti prevencije.